ukhona uzombona emesefikile wenze sure ukuthi uselele ngoba uyingozi yabo sifuna ukumbambeselele batshena lo impimbi iveli ilalela ngaphesha khona umunye ubaba kaShangasi ilale kuyena ebese ngikhulu ukuthi hayi sibali khululeka wena lapho vele mina ngizoyilalela intombini yami kanti ulele lana ngibuye ngiqale ngeke lo mfana kaMzila lo ngithi wangikhombisa ubuNazaretha kuthi angilale ngikhonda ingitshela ebese ngibuye ngibotha ingeke angihambe ngihambe ngifike endlini lapha ngifike ngivule ngidle ngingadleki ngilala wathi makusethe izwi sengicindezelekile ngicuphi kwasho ukuthi ngo3 siyavuka siyaphuma sihamba siya kanti umhlulunina la okunobaba esibe simsebenzise mase kukubi wathi nje khade ngicinde ngezwe ukuqhwanya qo kanye ngasothi kaka isicaba umnyango ngavuka ngahlala ngezinqe ngacabanga igebengu kwaphela kamasho kube khona abantu abaxhaphaza abanye bese ngicabanga yakho ngisho sisodwa isibhamu sengisishiyela endlini uthule nje kunje nya saqhuma nje kanye kwaphela kanjalo ithule ebese ngibona kungena ithoshi lithi angilibotha ayingeke lamaphoyisa la ithoshi batshela ubala abantu uzini la iwona nje lihambe ithoshi lithi ebese lifuna ukuzovela kulomnyango ongala ekamelweni malivela kuvela lamathoshi amancanyana okuncanyana ukuboshelwe la ngaphansi kwe-Al5 bakhanyisa ngakho bakhanyisa ngesibhamu kanje besivela umlomo we-Al5 ngivele ngibotha amaphoyisa hayi bese ngiyihlalela kanje hlale nje kanje engaleso sikhathi ubheke ecela asifuna mesibona isigebengu usinquma ngempela ngivele ngibotha hayi base bangishaya hayi ngize ngilo futhi akho sibhamu la endlini ngingedwa nje bekhanyise uhamba kanje uyesaba akakangeni ngalana ngisabona ukukhanya kwethoshi unesicapha kanje before ungene ngala wasishaya futhi hayi qo wathi nya waqalwa ngakhanyisa wathula walinda ayi ngibona ukuthi hayi amaphoyisa ngithula kanti la emva kwami la emawindini wonke lawa la akho kusekokushaya kube ngangazama nje ukuthi ngifuna ukuphuma lapha bezoli beyifake la kungafiki lokho ngivele ngihlalele nje hayi bese ngisibona isibhamu siqhama kanje nethoshi isitha ngibona ayiwona impela angivele ngithulele ngihlale nje kanje bese lithi lingibona lithi izandla phezulu bese ngiphakamisa bese ngingena putu ifike ngibambe yabona uMastati babe nesihluku mambe bengifase ngemuva kanje uyazi kathi bengifasa bawu2 iningi liphuthume kulwa mbhede la besifaye khona ibhamu phela uqhekezile uphakamise lithi baphequlula lutho kakhulu hey yabona isibhaxa savuka lapho kufuna lezi ibhamu kuthiwa ngikhiphe la ngabona khona ukuthi ile ndoda le eyenze lento phela labantu ababhuli ayike sashaka isibhaxuke sasha isibhaxa bona uIce lokho kuthiwa ama asikhulu lokho kumagenqele bakhipha lapha efilijini bagcishe engquza ngahlala inyanga ezisithupha imizwa mingasebenzi inhlobo ngiyinto nje kwancibikalele eswini kufuna lezi ibhamu ngase ngiqoma into eyi1 ukuthi angife mangifike ngikhombele izibhamu iziningi kakhulu kanti zimbi namamede angazi ngibani ngazibawo kodwa esami ngoba ngisithengile nami lokhuzeni angisazi la ukuthi ngingasithatha khona sasidlule iphindaphi kodwa mina ngaze ngenze lutho ngaso yey ngivela ngibona ukuthi ngeke ngiphinde ngubone umhlaba emangase ngikhiphele izibhamu ngcono bevile bengibulale hayi bangishuka bafuna lezi ibhamu bafuna abangani bami bangishuka bahluleka ngahamba ngayokhombisa isifebe sasithandana nomunye umfana isikade bahlukana bafika lapha bakhahlela isicapha hayi umzuzu kade mina ngahlukana nawe uyaganga uNgcobo waphela kanjalo ayike mangithatha ke bangivalela la ePhoenix engahlala insuku ezintathu khona ngiyabona ngithi kuphelile ayike kwase kufika legenge yakakito oMastati
bani beqhamuka bathi yandoda ngathi wathi wena uNgcobo ngathi ngivuvukele kumabokoboko ebese bethi yandoda sisafuna ukuxoxa nawe kodwa sokutshela kusela thina isigebengu siyasinquma thina isigebengu uzosisiza ngento eyi1 mawusinike lento esifunayo yona into ezokusiza leyo mawase ukhiphe lezi ibhamu ubusukhipha labangani bakho hayi uzophepha ke lapho kodwa ngaphandle kwaleyo nto pheliwe le ngawe namhlanje uyafuna ukusisiza ngathi hayi ngiyafuna but okay kulungile sambele sahamba tema sesifika la sasiya khona le ngasemazimtoti bathi yake ndoda ushoke uba nohamba nabo ngisho singabathola laphi ngithi mina ngibazi phela indaba ungabazi ukuthi bahlala laphi na bese ngiyabona basizigebengu nje asazana khona wakanongoma khona wasemsinga khona wasenkandla asazani kahle kahle uyabona nje mawusuhluleke ukumbamba enkundleni mina ngeke ngikwazi ukumkhomliza umkhomba kuba ngaze ngiye kubo angimazi bese balutho ushonephi ngathi okay uyithethe uhlakaniphile waqhuma ishu waqhuma ugesi kwafana nje ngaze ngasuka ngathi umkhomba wathi umzuzu nalo nalo wakamthembu wangakini futhi naye kamaphumulo uzobakhomba lapho ngamanza ngofika abantu umhlulini ngalutho ngafika ngathi masidlula sesibehlise la umzuzu begibela la udongeni ukuthi bashona phi kule mizi namangasi bathi bayabuza wacaca ukuthi ngishiye bongozalana hayi kusibongo njalo la kwaqhuma nothi asambe sombulala ngabuya ngayimngeni uma ngifika lapha emngeni ngafika ngagqiswa phasi wathi ndoda thandaza ngaguqa ngathandaza nje ngathula ukuthandaza ngenhliziyo bathi ke hlukanisa ukuthi siyayithola lento noma siyakushaya manje ngathi mina ngiyafisa ukunika kodwa yonke lento eniyifunayo ukuthi angazi ngiyithathaphi sekundiki nje ngisenandaba ngitshethe mangifile ngoba vele ngifile makunje hayi behluleka sahamba sabuyela emanzimtoti ngiyamuzwa uyakhuluma la lo kuyena ophethe leli cala kwakuzuma uthi yazi leli cala azongithwalisa kanzima lo muntu unenkani kanti bese ngineshock ukuthi mangithola lezi ibhamu lizobe selilula ingase ngibotha hawu kanti asihlangene kahle angibulala ngeke ngize ngiveze lento hayi sahamba safika lapha selithi indaba manje sesiyashayisa sekufanele lo muntu alisumdubula nini lo mnye waxabana naye lokabi leli ndiya ngabothi ngizophepha hayi aphunyuka ngaboshwa kanti lo munye uashuze sebemshaye walivuma icala laba bathathu biko abantu abebezohola impesheni babopheka ngephutha lo seshaya walivuma icala wavukelwa yicala elinya elenzile uyavela nakumakhamela yamhlula induku walivuma icala bamgweba 30 years bathi umuntu esimfunayo kodwa nangu okufanele phelele ejele uyingozi kakhulu lo muntu besiqala ukuthola impensheni engahlala la ngabotho hayi lensizwa isithele ngalena into masekuqala sekuzokhulunywa leli cala ebisiqala ukufika enkantolo hayi ke bese ngimuzwa kunolimi olukhulunywa ngalena ngize ngishawode olukhulunywa ngalena ngimuzwe ekhuluma nomunye ukhuluma lolo limi wathi emele ukukhuluma ngase ngimemukela ngifuna umthotho uyiyona ngempela lento hayi bese kucaca ukuthi uyiyona lo muntu lento bese ngimbuza ke ifunga ukuthi zithini ebese dayikhululeka wendoda uzogcwala nje ngaphakathi mase ngene ngaphakathi sangena masingena waphika lo mfana ngiphathe kabi nje angimazi ukuthi uphi manje waphika lo mfana wathi angimazi lo muntu mina engani wathi uyamazi na ngangenziwa induku akuyena uNgcobo lo onani naye lapha uthi cha kuyena uNgcobo mina omngani wami ngiyamazi emaqhamuka la ngingamkhomba kodwa yilo kudlalwa ivideo
ngivele ngiphethe iK ne16 ngiphuma ngaphakathi ngiphethe i16 ngesandla kanjena iK ngililengisela icaxela ngemuva yabo ngithe mangithi thula ngibothi kushube kakhulu ngendlela okujutshulwana ngithatha i16 ngilibuyisele enqolo bese ngiphendula iK bese ngincika ngesigxobo lezi eziphasi isitolo ngincike ngalo kanjena ngikhomba iphoyisa lapha ngasegethini ngivele ngibothe nasi ngihlole madoda mina bese bethi ubani lo wana ethi ungcobo umuphi na ebese yasho lona ethi ayangimasi lo uyazi kwenzekeni ngisejele laphana selinqunyiwe usuku lwecala kathi linqunyiwe usuku lwecala kwathiwa uyoqala ngomsombuluko losibili losithathu losine bese liphetha ngolosihlanu ngizwa attend insuku ezu5 zilandelana osh ngibone sekubaleke wonke umuntu amsekho umuntu oza mina manje ngabe sengicabanga amaNazaretha ngathi mina amaNazaretha kambe ethi ngalesikhathi sekunzima kakhulu mofuna ukubona ushembe uthi uNkulunkulu wombiza ngaleso sikhathi uyena okwazi ukuattend mangabe sengasekho umuntu okwazi ukuattend ungasenamngane ngathandaza u12 kwasanga kusasa kwasho ukuthi ke isection ilawulwa yimina ngeke ngichazeke ukuthi yenzeka kanjani ngakubeka nje ukuthi lapha ejele khona umuntu okuthiwa ama28 bese kukhona abantu abakuthiwa ama26 ngangiyi26 ke mina ngiyise sigabeni isithile ngeke ngisishawude manje ke isection ke yonke le section ilawulwa yimina idonswa yimina umphetho wamlapha phezulu ngihlale nje ngithulele kuthi makushaya u12 ngivele ngehle ngithi qishi ngishone ngale shower thatha ithawula elikhulu ngimbathe emahlombe kanje shone ngale shower ngifike ngiguqe memeza uphombela ilanga inyanga uthingo kwakusagcina uthingweni bese ngibika baba ngilana thingo lenkosazana ngibalekela umsebenzi wokunika wona uyangisinda ungaphezulu kwami kodwa ngicela ukuyimukela ngicela baba ungikhiphe ingane zami isele zodwa ngaphandle ngayisho lento kabili kwathi kwesithathu kwangena umfana waseshowe wakuthiwa uBhunwa kaMhlongo engene lo mfana ethi hey Pholopi akekho kulempilo esiphilayo la ejele siyazwana nje engene ngithi mina kunjani mfana ethi hayi ngiyaphila bese ngihleli nje esenta nje kanje ngibopha insangu la iningi ngiyayidayisa ethi yazi into engiyibone wena ebusuku ayilanto impilo iphilayo niyaphikisana nalento engiyibone lapha kwena ngithi mina uboneni bese hayi ngakuphathi kabi ngoba inokukholwa phakathi ngithi naye amakholwa kwanyanye mina ungachaza nje mfana ebese ichaza lento uthi uyayela ukhuzeni uye esontweni ngithi mina ehene uma kuliphi isonto ngithi mina isonto engivame ukuhamba namaNazaretha amanye ngabakhansela bese ethi okungcono uyalazi le temple okuthiwa isembelebeleni ngithi mina ngiyalazi ethi ukulibona maligcwele ngithi mina ayithi ngingilibone ngibe phakathi ngiyonikela ligcwele ebese thiyena ngikubone usesenta kodwa aye embelebeleni amaNazaretha obukhuluma nawo ithembe lasembelebeleni ligcwele ungaliphinda noma kayi7 noma ngaphezulu ngendlela abemaningi ngayo uyabona ukuthi umhlangano lo ebesethi into esesuyibanga ke nalomfana ethi into engixakayo ubunjengenkosi kuwona ngendlela bekusaba ngayo ubumile uphethe ubhoko ilapho ke labonakala khona ngathi ish nasi lento engilandela bese ngiba nomdlinzi omumbi ngithi mina hawu kanti ngwakashembe mina uma wangifeba yini ngihlanganiswa nento yakashembe yabo ebisingiphatha kabi siyaqala sesiqala ungezwani ke futhi naleli phupho vele ngicaphuna insangu nginika uyayibhema ngicaphuna insangu ngithi mina awahamba ubophala ngibangija ukuthi ngiqede ukubopha lento ungaze qhama amaphoyisa sobe sixoxe ngibophe
ngithathe ngifihle bese angibange sambuza ngumlandeli ukuthi ubonani bese ngidawoda ngiqhubeke ngithandaze noma ngiyeke ngoba ngiyabothi labantu engababona lapha inkosi uthi ngibakhiphe esandleni kodwa amukho umuntu oyaziyo leyo nto ayiqhubeke ngithandaze lwafika lolu suku ayifike lensizwe ngiphike ngithi nawo kungenzeka ayiqhubeke ngiphike lensizwe hayi abakwazi ukukhulumisa lekhamera ngoba umuntu esasinawo yena ungiphikayo ivideo le sengithole nendlela ukuthi ngizoyiphika ukuthi manje ithi mina Thandeni siyafana hayi ukuthi mina ngoba nangu umuntu owaye noNgcobo nangu uNgcobo uyamkhomba kodwa mina uthi akumina yabo hayi bavela gcina bengakhulumanga nami bese bethi akalihlehla lo mfana ekuyobuyisa umqondo kahle ngicishe ulahlekelwa ingqondo lihlehle leli icala ebese lingihlebela iphoyisa lithi lalela ke Ngcobo usulwinile icala mangase ngashintshi lo mfana liyakhamela kayisebenzi ikhuluma okunye lo khuluma okunye okay nangempela kwalikhonjwe imande elandelayo ngathi ngifika kulo mande ayiwancengwa lo mfana wancengwa kwehlula kwasikiwe emaphoyiseni angibopha nini nabopha uNgcobo yebo namthola phe samthole hostela nini na besho bese bethi natholani kuyena sathola imali eyisiliva eyikhona ngempela sathola imali eyisiliva nje uNgcobo ethi unesiphaza ekhaya leyo mali iyafana nesiphaza manibuke bethi bona singasho ukuthi iyafana nayo into njengesikhali yini enayitholayo asithola ngalutho exhibit nje engaphathelana nalento ayimile lebhokisini yipi engase ngikhulume ngayo na bethi bona yikho ebesithi inkantolo manje mawusho kanjalo uqonda ukuthi wena uNgcobo yamkhipha niphambili na ebesithi angazi kumsishi wakhe kodwa thine kumbopheni kwethu emangathwa nje uphenyo lwagcina kanje ngale yandlela ngingamkhipha phambili bonke babuya bakhuluma into eyodwa sethula umseshi lana uthula kade ngimncenga ngithi ne ngifuna ukudiza akafuni ngidize uyabona licala emase ngibophe ngalo sonyuka kakhulu imendlela kuyena hayi ngalishaya ngapha mantambama ngahamba lalela ke kunomunye umuthi bese ngudlala nguthathwa ulandelo omunye umuntu emkhambathini wesinye isakazo kuthiwa uMakhanyile ngathi ngiphuma la ngangishona kuMakhanyile afika uMakhanyile wathi u300 inkomo yakhe ngamnika wasinikeza ke imithi ke yakhe ke kanjalo sabuya ngagodwa ngaye ekhaya ngifike ekhaya ngigeze ngaphandle bese ngingena ekhaya phekwe lentelezi yami ngigume ngigeze ngibe ngiphalaza kwaba 2 days sengitheni angiyi ebuhleni ngisengiphumile manje kodwa ngithe mina ngiyayivuma lento ngiyikhetha manje inkosi mangisasifuna ngisancenga ukuphuma mase phuma ngathi angiyila phana ngoba manje lento uShemba yenzayo angisaqonda ukuthi wenzani angisayi khona lalela ke 2 days ngidla lentelezi yami lolwesithathu usuku ngathi ngilele nje mangithi nje ngiyongena endlini angasenza ngabeka nje unyawo kanje estephisini kade makulibeka kanje unyawo ngezwe ukuthi umoya bathi ngivusa amehlo wafethe wekhoza engathi lento suyikhuluma ngahambisana nenhliziyo ingaphambani nenhliziyo manje yaphenduka nje inkosi uThingo iza nesizwe sonke into engaphekwa nanku umhlangano labantu amadoda kodwa akekho umfazi la bafaka amabhishu amancane lamabhishu ayigqoka kudala ayibhinqa kudala lokho okufihla izinqe kuphela nenyana izihalambanyana babhinqa leyo nto ayikho into besikhali abangayiphethe yeso bathwele imithwalo ikhwamaza abangizani mazinemithi noma zinani ayikho ngaphandle kweyibhamu lezi khali izenze umkhonto baphethe yonke le nto leyo abanye bathwele isihlalo senkosi kanje beza naso kwathi bakugithi mina inkosi abantu abaningi ngabathathaphi ngisasho kanjena nje kwathi makufanele ibeke unyawo egcikeni asichezuka
kunezihlahla eziwu2 ezikawatela nje la iceleni nje kancane kwesango yavela sikhomba ngobhoko kanje